Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adwiyat. Di sini saya akan berkisah bahasa Banjar yang berjudul Kada Usah Bahwa dari karya Dr. Hajah Indah Kumalasari MPD. Jadi ada tak kisah berdua laki bini. Nang bini ngarannya Acil Happy. Batapatan hari Sabtu Acil nih urusan kakuta naik sepeda motor saurangan. Imbah parak sampai kakuta. Kepala nih asa memberengat. Pas menjepai ke kepala. Pada kada ingat lalu kada behilem. Beisi kajian apakah Acil nih harat banget kada tatamu polisi. Kajian mahalimun loko supaya orang kada melihat. Jaka tatamu tadi bataha karena tilang lawan denda polisi. Untung Acil nih banyak aja besangu duit. Paksa ai manukar helm di jalan. Imbah bulik nang bini berkisah nawan laki pada kadinget behilem. Lalu ai disambati nang laki. Nang apang aja behilem aja kada ingat. Nang dudi helm tuh dikalungakan aja lagi supaya ingat. Isuknya buhannya ini tulakan ke sauran pengantin kakuta pulang membawa motor. Imbah parak sampai nang laki kada membawa masker. Maka pacangan tatamu orang banyak. Paksa nang laki bebulik pulang mencari masker di jalan. Nang bini juga gagarunung juga di dalam motor. Nang apang bermasker aja kada ingat kan pian. Sasahi kuruna Pak penyawaan nang laki tadian. Imbah ampih bini gegerunom nang laki bersuara. Mana ruginya tertinggal helm lawan tertinggal masker. Nukar helm 200.000 amun menukar masker 5.000 gin depet. Hanti ya amun sama tuh kada usah hendak bahwa